valley, let your sweet aroma fill my life. Rose of Sharon, show me how the growing beauty in God's sight. Fairest of 10,000, make me a reflection of your heart. They stars shine down on me, let your love shine through me in the night. Lord, I'll follow anywhere you open up the door. Let your word speak through me and show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness, 'cause you can think what's wrong and makes me right. Makes me right. They stars shine down on me, let your love shine through me in the night. Lord, I've seen a world that's dying, wounded by the master of deceit. Groping in the darkness, hunted by the years of past defeat. When I see you standing near me, Lord, shining with compassion in your eyes, in your eyes, I pray, Jesus, shine down on me, let your love shine through me in the night. Follow anywhere you open up the door. Let your word speak through me and show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness, 'cause you can think what's wrong and makes me right. Makes me right. They stars shine down on me, let your love shine through me in the night. Stars shine down on me, let your love shine through me in the night. Jesus, shine down on me, let your love shine through me in the night.
Ki parabangit baro kat ki ban pej bat sngap ya kani ke program. Ki wei patru ki baju ban pej bat sngap ya ki program kani ke Good News TV. Bat kam kerpang ya pi ki khun samla ba jongi. Ha ki balang ba pher. Ki balai ya rakhe bat sim banta chirham. Hakani ka tayo bakar pang kisamla, hakani ka snam ar hajar ar puar. Ningkong nga ay kublay yapi baro, haka kerteng utray barunong penim jongi u Jesu Kris. Kum u Sherman jong kajinya seng samla, kakasi jantia Presbyterian Assembly. Nga shimru ya kani kakabu ban ay kublay yut sonde ya pi baro ay bakani ka jing rakhe jongki khun samla ya kani katayo bakerpang jongki kan wanra sisa ka jingker khu ya ka jing im jongki bat ya ki balang baro kajing kublay bakar pang jonga kalong ru ya ka Good News TV jong kajing seng samla KJP Sinod Sebni kabala penyo hangai ya kani kalan bangan la ban ya shim bentalang bat ki khun samla hakani ka youth sonde mentau news nam kajing sungu bakrau kalong ru yau blay ubala penyo bat penlong yang akum ne kumbangalong banganla ban yeng bat don bentalang bat ki khun samla lengba kani ke program hakani ke youth sonde ngaduai bau blay unker kulang ya baro kat ki ban ya sim benta hakani ke program katim youth sonde menta ka snam kalong ki samla kristan ki baslur bala pensyong nong rem na ka kitab u Joshua ka lenong ka baningkong ka dakot ka bakendai ki kentin ki ba ong kumne hatu ngam sim la hukum yame tolong ubaklan bad ubaslur bha wating lemne watkiu namar utrai ublay jong me udon ringkat bat me kat kabamelek tong ini lengkot hau blay hakajing duai ablay ubadon bor baro ubakajing im jongiru kasyam ya kajing kementang hame melong utelong jong kabor bat kajing slur jongi ngi aingu yame atrai ba medang penyo hangi kum ki khun samla ka balang yakani kalat bangin rakhe yakatne katayo ka bakir pang ki khun samla ngangit ba malakir khu ya ki khun samla ha ki balang ba pher hakane ka jing rakhe jongki yakani katayo ngi aingu ru yame ba me pli yakani kalat bakum kajing seng samla sinod kala ban penyo ya kani ka platform ban syakri ya meleng ba kani ka channel jong ka Good News TV ngidon mentaken rat kum ka Good News TV ban ya syakri lang bat ki khun samla ka balang hakani ka jing rakhe ya kani ka youth sonde kani kapor hakabangin ya puson nakaktin ka jongme ngilaya pule ya kini ki benta bat ni duai toker khu yang ikan rat keren hangi leng bau syakri jongme bat sya bangilang baro ru ngin yo sngau ya ka kubor jongme naba hau trai jongi Jesu Kris ni doai. Amen.
ki samla Kristan ki baslur kalong kathim bala pensyong norim na ke kitab u Joshua ublay ulakren hau Joshua lingba u Elisar ubadei u lingdo u Elisar udei u kun balai jong u Aaron lingdo u bala shimti ya ka kam lingdo hadin ka jing yapno u Aaron puli na ke kitab jengkeng arpo arpula hedu arpu prapin siam ya kane kat ba u Joshua pat udei u nong yalam u bala shimti na u Moses ban yalam yaki kun Israel ublay ulap tha bahaba u Moses ulayap u Joshua om krensu ya ublay markmat kumbalale u Moses Henry yo pediang ya ka jingkren ka instruction na ublay lingba u lingdo bakrau u Elisar kini ki kentin bala shim ya kane ka tim kidei ki kentin bala kren da ublay lingba u Elisar lingdo yau Joshua ngap ka ong kumne u Moses u Shakri jonga ulayap namar kata te to yeng to lek shashiliang kane ka Jordan mame bat une upaj ba baro siya kata kari bangala ay haki kun Israel keng tolong uba klain bat uba slur bah wating lemne watiu namar utrai ublay jong me udon ringkat bat me kat shabamelek kani kadai ka commission ba ublay ulakren hau Joshua daka sentur u Elisar lingdo kata ba unyalam yaki kun Israel syakari ka jingkular kenang bangila ban kam sngotu ya ka jingmut bat ka kontek jong kane ka phang ngakwa ban pin ken mau lingkot hang ne ya ka historical background jong ki kun Israel badu Joshua kumne ki kun Israel kidei ki bahyar pateng nau Jacob ubadei u kun jong u Isak u Jacob udon khat arngot ki kun chinrang u Joseph uwe na ki kun jong u ulapoi se Egypt bada ka jingker khu jong ublay ulaman bah bat poi hadu ka kerdan banlong unong sensyar barang ba hapo usim paru ka Egypt hagatu kapor balatung yo u ba un sensyar bat pek halor ka bam kadi ngila ban ong udai food minister kari Egypt hakapor baka don kenem snew kabaken tup yakari kanan hakum kata kapor kikonu Jacob baro kilapoi syongno syari Egypt da ka jingyalam u Joseph balabu kerpang yaki hakushen kat badang don uneu Joseph bat uneu im paro kilayo ya ka jing sngo bah hakmat jongki ki weipat kis im paro jongki Egypt hadin balayapno u Joseph kim shem itu shu yaki bat ki kun Israel kila kalalong kimrau bat syale ben hakinong Egypt bat namar ka jingting ru yo kin sakala klaimbor kine ki kun Israel la ai hukum yaki aya kibab yarap ban pen ka kun yaki kentei kinong Israel
bakin penyap lot no yaki kun sinrang jongki. Hakabakum kata kapor ki kun Israel kila linyar. Baru belai ulayos ngau yaka jing linyar jongki. Ula sayo Moses ba unyalam bat pelaj no yaki nakari Egypt. Ublay ulele sibun ki kamba hakmat uparo. Banyo ban pelaj bat yalam no yaki kun Israel. Kajing syok penyap yaki balakaning kong baro. Kala aidak yaka jing sedang kajing pelaj yaki. The death of the firstborn signal the beginning of the Exodus. But ulale ru ki kamba babun haka jing yalam yaki. Kum kajing penerengat yaka duriau basau. Ban penlong lenti yaki bakin yad lingba. Bat bun kiwe pat. Ki pajba Israel. Ki balayami no na Egypt. Kilong henriulak. Lai hajar san spa san pongot tang kirang ba kibala palat arpus nem kakarta cejrong like no ki kentei bat ki kena Exodus kat ar lai punyo jingken iwe sau pun riu pisyam ya kata uwe unong to uong baki don kumba arpolak tam habakila mi na Egypt. Ublay ulayalam yaki lengba urishot loo mensingi. Bat urishot ding menmit. Ulap sabat ay bahamru yaki daka mana bat kisiar klau. Penban kine ki kun Israel. Kim shem sngaungu. Kilak nyum. Bat pen bitar yau blay bonsin. Pule jingken katway kat alanong pisyam ya kani. Kani kalapelong yaki namar kata. Ban simpor hadu saupus nam. Bakin poi syakari kanan. Unambar saupo. Kabamut. Kawaypat kapateng ke generation. Laong babaro kibalakot arpus nam kakarta men haba kimi na Egypt. Haba kila poi hang ne haka jinyad lenti hari klau kila yaplot. Like no tangu Moses ukalap baru Joshua. Napreng kine day tangu Joshua baru kalap kibala poi hadu kari kanan. Kitab jengken lai puar kat lai pisyam ya kata. Kani ka kanan ka kentup mentanga ya kari Israel ka West Bank ka Jordan bat ka benta basyati ka Syria bat Lebanon. Kani ka Exodus ka jing pelaj ka peni ka demonstrate ya ka jinglong ublay ba ulong ublay uba pelaj God's who redeems. Pule haka kitab Deuteronomy katsan ke kitab Samuel kabaar nyaw ar pulai Exodus nriu hadu pra pisyam ya kata. Kane ka Exodus ka penti kenaru ya kibriu jong ublay. Ba ulong ublay bangila bansyanya. The Exodus give assurance to God's people that they could trust in Him. But hakaju kapor kapenken mau yangi. Bau kwa baki briu jong u. Kidei ban ko ngu. But them sim yo u. U Joshua uday kun jong unun naka judge Ephraim. U Ephraim uday ukun jong Joseph balakana kanong Egypt. Kapa u Jacob ukpa u Joseph ula penringkat dor batki kun senrang jong u.
kabamot bau Joshua udai ubahyar pateng nau Joseph. Kakerteng baningkong jong u kadai Hosea, kabamot kajing penem salvation. Arbanai hadin bakila mi na Egypt. Moses ulatung yau Joshua kum u komendar jong u banyele yaki Amalek. Bat ula job ya kane kathama. Hadin kane u Moses ula khot kerteng no yau u Joshua. Kabamut u blei u penem. Yahweh save. Jingkeng kat lai kat riu pisyam ya kata. U Joshua udai tang mauhi. U balalek kiulang bat u Moses sya ulum Sinai. Ulum jong u blei. Kat ba mau bat u Moses kirang ya kiu sya tau ulum Sinai. Lasanya hau Aaron bat hau hur ban sang hatrai ulum. Bat bakin ya bishar ya ki ba. U Joshua ula senran ru yau Moses haba ulet rung syaka tabernacle. Bat ula yo i yau Moses bau ya keren markmat baru belai. Kumbau beriu uju ya keren bat ulok jong u. Exodus lai pulai kat wei. U Joshua udairu uwei na ki kat arngut. Bau Moses ula pa ban lek sentiak. Yakari kanan. Shua baki kin jam syakari kanan. Hadin sau posnem. Ublei ula jit yau Joshua. Ban long unong hiar pateng yau Moses. Ban yalam. Yaki kun Israel syakari kanan. Kiran sibun kiai ladang idei ban ya keren ya kane ke jingjangat lenti ki kun Israel. Henry hakane kapor ngakwa ban ya pek tang ya kine ki altli ki jingja. Haka jingyat lenti ki kun Israel syakari kari kanan. Kabaningkong kajing lek sentiak ya kari kanan. Habaki kun Israel kila poi hakari klau paran hakasnong Kadesh. Moses ulapa kat arngut kirang ba yaki balajit uwei nakawei kawei kajat. Ban let spice lane ban let sentiak ya kari kanan. Moses ulapa yaki sengap uong kumne. Tokilek tokmi ru ya kata kari kabakumno bat ya kita kibriu kiba syong sa haka la kilong kiba klain ne kiba telot bor kiba kendiat ne kiba bun ya ka kendeu ru haka ba kia syong sa la kaba bahane kaba sniu hakiba kumno kisnong kia syong ru la haki ying jan ne hakikut baskem. Bat ya ka kendauru la kabadon sbo ne kabalingki. Kidon ne em kidingru hakata kajaka. Jingken katlai kat nyau du arpo pisyam ya kane. Kine ki kat arngut kila lek. Hadin sau posngi kilawan pai ringkat bat kita kiso bakila wanra. Bat kila report how Moses ki ong kumne. Sisya katakari kalong kabatut dakadut bat kangap. Kineru kiso jongka ngilawalam kabangi kek nang tai. Henry kibriu kibasyong haka kilong kibaklan. Kisnong ru kiblaker kenro bat kibakraw hang taru ngilayo i yaki kun u anak
ngim don bor banyale persya ya kita kibriu namar kilong kiba kam klan banyangi keng kibriu ya kiba ngilayo i kilong kiba jrong karin yang ngilayo iru ya kita kirat ba kikun senrang u anak keng bat haka jing nyau jongi ngilong tangkum kiput hakmat jongki kum taru ngilalong haka jing nyau jongki yangi jing ken khatlai lenong arpusan do lai pulai pisyam ya kata kini ki anak kidei ki briu ki bajrong bat klan bor bha ki briu borok ki syapting ya ki bat kadon ke jing ong ka baong uei bala ban yeng hakmat ki kun u anak Deuteronomy kendai ar kilong kum ki kenjar ramha bala tho ru hak kitab Genesis nriu lenong pipule na khot ka banengkong ter kiriu radba kila don hak perthei hakita kisni ong ka Bible bad hadin kataru kine ken kila jalong kibriu baslur kibala julong min hentai kibala don nam sibon ki kun Israel nda haba kila yos ngau syapang kene kila syapting sikat dei layatu kumne onda kumta utau pailang baro ula pertajam bat ula kaang linear bat kita kibriu kila yam hakata kamit te kikun Israel baro kila keren knyum persya yau Moses bat persya yau Aaron baru tahu pailang baro ula ong haki asuk bangin dala yapno hakata kari Egypt lane asuk yangi bangin dala yapno hakane kari klau te balai bau trai walam yangi sakane kari bangin hab daka wailam kitengah bat ki kun jongi kin long ka jing lute hato om khambha bangin ya pai pat sakari Egypt pej hake kitab jing ken khat saulunong iwe hadu lai pio ya kata ukalep badu Joshua haba kila yos ngau ya kane kila kangat ya laki jai kaba penpau ba kila ngau si sikat dei kia persya bat ki ong bangin la bek banyale ya ki lada utrangai usngau bahayangi kila yang persya ya kita kibriu basyong ha ya kita kibriu kisipongut kibayatu bat pensyapting ya kikun Israel syabhang ke jingklan kita kibriu basyong hakanan kila ong kumne sisya kata kari kalong kabadap dakadut bat kangap tangbangin job yaki lada utrai usngau bahayangi tangba pin om yale persya yautrai lemne WhatsApp ting pi yaki briu jong katakari kipat ba balasya penting hakitu kisipaungot kilabitar yau Joshua bat yau kolep kiong kisuan kren slur bat la ong ba kila jan sya lentemau namar baki kren yakane kajing sisya kipra banget kata kadai kabangi ju syamru baladangi keren ya kajing sisya ngem ju khamyo ya ka support kajing kersan ya ke babun uwe nong tho uong bakane kadai ka report sniu ka ibil report kabami na kajing ting bat kajing kawai palat ya kita ki anak kiriu ratba kibasyong hakanan bat kane kawanra ya ka jingyale persya jong upat lang Israel yau Moses bat kajing perkhat wat banlek pai biang no syakari Egypt
kinong yalam kibam don yaka jing shania hau blei kibating bat kiba kau eitru kipenting kipen ritmen sim bat kipendu jingkermen yaki paipa ublei sngau bahaya ki ngisyam hakane ka Bible nakine ki khat arngut kinong sentiak ya kari kanan tang u Joshua bat u Kaleb kila lajim baro kila yap namar ba kila aik tin but nam ya katakari bat kaba penlong yau tau paiba bikin bakin keren knyum yau Moses kajing kabala jingai no nau blei kajing kabom don namar kata ya kajing sngau scam hau blei kakut haka gordit kine kibriu kimpat lek banyale thama Henry kilayat bu lupa ya kajing hakmat kilayos ngau japang kita ki anak badia kajing ong uei ubala banyale ya ki kun u anak Henry ki klet pat bau blei ukulal scam bandon ringkat batki kila klet no ru ya kakti badon bor kakti balaya lam jong blei nadu bakimi nakari Egypt kabaar kajing let rong syakari kanan u Joshua haba ulat pa ban sentiak ya ka Jericho ulas dang ban yalam ne ki kun Israel ban jam ya ka wa Jordan kilayami na shitim kabadei ke jaka kaba kila station khadu barhaba kila poi sa Jordan kila share dara hangta kila sa hangta laisngi badhapo kine ki laisngi kirangba jong ki kun Israel kila rung na ka wei kadara sya ka wei pat kadara ki kun Israel ban tha ya ki ya ka ei kaba kidei ban le shua baki ken jam sya silyang ka Jordan sya kari kanan sngap ki ong kumne haba pio ya ka senduk ka jutang utrai ublei jongpi bad baki lingdo kilebi kida ba ya ka onda kumta pin yeng na ka jaka jongpi bad pin lej hadin jongka Henry pin kam paji hapdeng jongpi batka kumba ar hajar pru daka jingtau Joshua lai lenong iwe hadu sa u Joshua u ong ye ki paj ba to pen kentang yalade namar lasai utrangai unle yaki jingpla hapdeng jongpi u Joshua ula keren haki lingdo uda ong torang yaka senduk ka jutang bat lek sa silyang haswa upajba utrai ula ong kumne hau Joshua ha kane kasngi ngan sedang ban pen kraw yame hapdeng ki Israel baro bakin yotip ba kumbangala don ringkat badu Moses kumta ngan don ringkat batme habakila poi harut ka ka Jordan u Joshua uloong hakikun Israel ale shane to sngap ya kaktin utrai ublei jongpi da kane phintip ba ublei ubaim udon hapdeng jongpi bat dashisha unbe hasua jongpi yaki kanan badeki hip badeki hip, badeki paris, badeki kirkas, badeki amor, badeki jebos. Hakmi kasenduk utrai ka pertai baro. Kalej haswa jongpi sa Jordan. Kanjaru bahaba
ki pojat ki lingdo ki baba ya ka senduk utrai ka pertai baroken kila dei hakiremyang ka ke Jordan bayaki ke Jordan on penklatno kata yaki ki bahir naneng batkin yang ka kenton bat ki pajba kin yo lech sa siliang na ringkeu hadu babaro kilalaj sa siliang ke Jordan. Joshua ulap thang ya ki khat arngot ki rangba ki kun Israel bakin ra uwei umau na kata ka wa Jordan. Hakata ka singi utrai ulap pendon burom yau Joshua hakmat ki Israel baro te kila septing yau kumba kila ju septing yau Moses baro kisingi ki kertan jong ngiyo pleng yau briu bau mensim ublei udon batu ki briu baro ki kenyu bat ki ting burom yau ndah baki kuni sel kila ya kata ka wa Jordan bat kila lach sa siliang kila share dara hakawi ka snong kabala tip kateng kum ka kilkal bat ya kita ki khat altli ki mau balarang na Jordan la thung hang ne hakilkal ong u Joshua hakalenong kabasau arpuar kadakot kumne lasai lasisngi habaki kun jong pi kin keli kine ki mau ki mut ayu pin sa jubam ki Israel kila ringkang yakane ka Jordan na ringkau bat ula ong susu baki benriu baro haka pertai kindup itu yakakti utrai bakalong kabadon bor bakin dup septing yau trai ublei jong pi junam hadin kane u Joshua umpat simperkat yakaban lek hiar thama lane ban be ya kita kibasyong hakari kanan henrei ulakot lut yakikun Israel baro bat ulah hukum ban otser ya baro kat kibompat simla otser kibalakha hakajing yat lenti hakatakari klau la pendep ya kata kajing otser ya baro kat kibompat simla otser barhadin bala pendep ya kane kajing otser utrai ula ong hau Joshua ha kane kasngi ngalapen telun no napi ya karan ke Egypt ngiyo ihang ne bau Joshua upen kentang shua ye kikun Israel shua ba un sedang ban hiertma ya kinong kanan kabamut uat yakajing penkentang yakajing adai kaba jan suabat ublei kenang bakin long kibriu kiba ublei ula penkentang habaulas dang menta ban kurup yakane ka snong yakari kanan laong ba haba u Joshua ula lek sajan ke Jericho halenti ulaya kendu sngap ka ong kumne ka tin ka jong ublay hakmi layeng ubriu hamar persa jong u la katarwal balasay hakakti jong u Joshua ula keli me hakaliang jong no hakaliang jongi ne hakaliang kinong yale persa yangi te ula ong kum u kapten jong upat ya pemutrai ngalawan menta baru Joshua ulas ngau tu bau dei u angel jong ublei
ula demngon laka khmat bat mane yo bat ula ong ha ken rad jonga ong ayu halau syakri te utau kapten jong upaya pemutrai ula ong ha Joshua toloj no laka juti nalaki selajat namar kata ke jaka hakaba meyeng kalong kabakhuy Joshua ulale kumta pipule kalnong kabasan kalai dukasan pisham ya kata ong kinong batai bakane ka kedau ya ka jing pen scam ya ka jing khot ublei yau Joshua serve as a visible confirmation of Joshua divine call hakane ngiyo ibo Joshua upen syong nong rem ya ka jing klan bat ya ka jing slur jong hakabor bat ka jing bunpat Henry haka jing yalam ka jong ublei upen ko bat submit yalade haka jing yalam ka jong ublei ukalep uday weipat usamla baslur ubala lek ban sentiak ya kinong kanan ulayo imar khmat ya kita ki ratba ki anak Henry sim sep ting ya ki penbanu ong Henry ngalabut nadu hadu yau trayu blei jonga hakapor bau Joshua ula benta ya ke Hebron sya ki khon ki pateng jong ula dap prapusnem ka kerta prapusan snem ka kerta Henry udang sa ubriu ubaslur laong ba ulaya le ya kita ki anak ki basyong ha kita kiput balaai ya ka bha banlong kanong kenti jong badula job ya kita baro kajingek bat kajing slur kajang kalep kala ay mensim ya ki weipat bat kita kinong but ki khun ki pateng jong kiyo isi siya bau belai udon ringkat lempat ki khun samla jong ki balang kane ka benta ka pen i hangi ka pen pau hangi baka jing klan bat ka jing slur ka jongi kam syong haka jing klan ka bormet bat haka jing klan ka jing nang jing tip ka jongi hanrai ka syong kam tam haka bor ka jong blei tin ka jong blei ka pen ken mau yangi ba da ka bor hanrai daw mensim ba khu jong blei bangila ban job ya kita kijing unong ruai se mensim uong wat nut ban yeng marwai kabor ubriu kandu hakijing yat lenti jongi kum ki samla hakijing trei jongi ya ka kam ka jong blei na markata to ngin long ki baslur kum ki jong Joshua badu kalap ki babu yau blei kum katrenrai katlong jong ke jing klan bat ke jing slur jong ki ublei unker khu ye phi baro un ya rap ye phi ba phila ban yat nang ne shakmat kum ki samla dakani ke jing slur ka bating bat ka ba pendam yala de hau ublei na ka benta ka buram jong amen.